Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kat kum kerja keren menmiat bat Deputy Chief Minister Pak Preston tinggal lang bat kum gayeng bat ka bat ka nakaliang sarkar ba ka service ngin sedang cipo boje kram ngin la ban accommodate ik por ba kanum sap ik por ba kanum te program tenang ni dah kala adap ka service kan take over nak ka state government ka bakin rae ka met sadu sha madan student field sa jaya hang tu kan riak ka kin conduct ka state funeral an tu hadu kriya adu aduna hadin ketua aduna kan simti nak biang ka balang dia bahkan pedap pedai ki bakadu ki bari de ben le niam pedai hadu waking belum jikta keba kenungkong karibi hikai paingi kalong bangi de basu sobret keba nungkong kalong bangi hikai ngi bandai basu red pat kawai hikai ngi kalong usok jeng job datang jeng tristam but you seneng ju krawai ngi but jong bastrik ba te menjudan kata ba in ma ingin dah ben I jam mi ndre hikai ngi dak jik but hikai ngi jeng Asia but kaju upor hikai ngi ba ni di banong ki besauret but kebaar kalong pingi di bandai batri stam but ban it ba yela ka jong jai